Milanski edikt je zakonski akt koji su doneli carevi Konstantin Veliki i Licinije, a kojim je proglašena verska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana koje je trajalo 300 godina. Proglašen je u današnjem Milanu 313. godine. Profesor Radivoj Radić, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu, autor brojnih naučnih radova i knjiga o Vizantiji, kaže da je Milanski edikt vanvremenski jer u ovom dokumentu piše da svako veruje kako mu srce hoće. Ove godine slavimo 1700 godina donošenja Milanskog edikta. To je jedan od najvažnijih datuma u svetskoj istoriji. To je jedan akt, edikt o verskoj toleranciji koji je Konstantin Veliki potpisao sa svojim savladorom Valerijem Licinijem. Jedan akt koji ima aktuelnost i u ono vreme i u naše vreme. On poziva na versku toleranciju i naglašava da svako veruje kako mu srce želi, kako je to i formulisano. On uvek treba da nas podsjeća da moramo da tu budemo tolerantni, da imamo razumevanje za druge koji veruju u druge bogove ili u druga božanstva. Taj akt zaista ima vanvremensku kategoriju. On je aktualan, bio je pre 1700 godina, važan danas i bit će i u godinama i vekovima koji dolaze. Jer je, nažalost, često su te verske razlike izvorišta pojedinih sukoba koji prerastaju u ratove sa velikim i teškim posledicama. O rimskom vođi uglavnom se govori u kontekstu Milanskog edikta, dok je vojnička strana njegove ličnosti u drugom planu, a ne bi trebalo, pošto on za 30 godina ratovanja nije izgubio ni jednu bitku i ni jedan rat, kaže Nikola Keravica, autor nedavno objavljene knjige Nepobedivi Konstantin. Priča o Konstantinu kao vojskovođi pomalo u senci svega onoga što je Konstantin uradio kao državnik i što je uradio kada je u pitanju promena rimske države, promena religijske promene koje je izvršio. Znači, priča o Konstantinu kao vojskovođi ostala je nekako prikrivena, a Konstantin je kao vojskovođa postigao velike stvari. Gotovo ceo život je obučavan da bude vojnik, gotovo ceo svoj život, a živeo je 60 godina, je ratovao. I ono što je veoma interesantno, nije izgubio ni jednu bitku, nije. Tadašnji istoričari, a i današnji, na neki način o tome malo pišu ili pišu uopšteno. Puno se toga zna, recimo, o Aleksandru Makedonskom kao vojskovođi, o Cezaru kao vojskovođi, iako su oni uradili druge, takođe velike i ozbiljne stvari. A moja namera je bila, kada sam pisao knjigu i kada o tome govorim, da osvetlim tu stranu Konstantinove ličnosti i da pokažem da i on na neki način može da bude ravan tim velikim i opšte poznatim vojskovođama antike.